باجارê Megribê dibin serweriya sê birayan de ye Elî, Emer û Almazbek. Milk û samanên van her sê birayan nayê hesabê. Temenê wan 6 sal derbas kiriye. Lê ew kurdûn de ne. Xwedê zarok nedane wan. Tê gotin got piştî demekê Xweç Xizir li wan dibe mêvan û mîzgîniyê dide mezinê birayan Elîbek got dê bizewce û kurek jê re çê bibe û dê navê Memê Alan lê bikin. Dem derbas dibe û Mem ji Elîbek re çê dibe. Memê Alan bejnê bilind dike û xortekî pir çeleng û bedew jê derdikeve. Memê Alan datînin ser textê şahitiyê. Li wî bajarî mîna her gund û bajarên Kurdan di şevbuhêrkan de çîrok, destan û efsane li ser kes, bûyer û qewmînên seyr dihatin vegotin. Şevekê kalemêrekî behsa hespekî ne ji rêzê kir. Hespekî ne mîna hemî hespan e. Hespekî bozî rewal e. Tobaskên wî hene. Li ser rê dirêjahiya meh û salan dikare bê westan bifire. Li binê deryayê dijî, na avê vedixwe ne jî zadê cotan. Hingî ev hesp xwedî şiyan û karîn û bihêz e. Heta niha kesekî nikarî wî bigire. Gava Mem bi çîroka vî hespê kihêl dihise, di dilê xwe de got, xweziya min ev hesp bidîta. Rojekê tiştekî giran li dava masîvanan dieliqe. Tevdek li davê kom dibin û dikişînin. Dibînin got hespekî bi dubaskan e. Radikin dibin ji Memê Alan re. Mem wî kedî dike û navê bozê rewal lê dike. Li aliyê din li welatê Cinan sê keçên paşayê Periyan hebûn. Navên wan Tavbano, Heyvbano û Stêrbano bûn. Rojekê diçin berkaniyê serê xwe dişon. Stêrbano biçûka xwehan dibêje her du xuşkên xwe. Min tu kes bi ecêba bedewbûna we li vê dunyayê nedîtiye. Her du xuşk lê vedgerînin. Na, qîz û xortek hene. Xweşikbûn ji tu kesî re nehêlan e. Xort Memê Alan şahê Meghribiyan e û qîz jî zînazêdan sereka çelengan e. Xuşka mîrê Cizîra Botan Mîr Ezîn e. Stêrbano li serê xwe swar hat û got divê ez van her du ciwanên qeşeng bibînim. Ketin ser pişta riya Cizîra Botan dagozîna çeleng bibînin. Her sê pereyan xwe kir di rengê kewan de û derbasî odeya zînê bûn. Zînê li ser textê xwe di xewa giran kûr çûbû. Textê zînê dibin Megribê li rex textê Memê Alan datînin. Ji husn û cemala wan mat dimînin. Memê Alan ji xewra dibe û textekî li rex textê xwe dibîne ku keçek pir bedew li serê raketiye. Mem wiha wesfê zînê dide. Ne cin e ne perî ye, ev însan e. Birhû bijankan xwe berdaye, serhinarkên rûyan e. Enî gewre medenê zêran e. Çaxazîn ji xewra dibe û xwe bi kesekî biyanî re dibîne, ji vê rewşê matmayî dibîne. Her yek ji wan dibêje yê din to hatiye odeya min ji bo ku vê yekê binasin. Zînê bankcariya xwe dike, lê tu kes persivê nade. Mem bangî bedlî kurxaltîka xwe dike, got destbirakê me me. Bedlî di cih de persivê dide. Mem û zîn li hev rûdinên û li ser rewşa xwe diaxivin. Dilê her du ciwanan dikeve hev û Mem dibêje ez ê te bikim havala jiyana xwe. Her yek behsa xwe dike. Zînê jî behsa bajar û kes û karên xwe dike. Wekî nîşana evînê û soza wan bi hev re. Her du evîndar ku stilîkên xwe bi hev diguhêrînin. Perî wan di xewre dibe û zînê vedgerîne Cezîra Botan. Çaxa zînê ji xewra bû, jê wê got xewn dîtiye. Lê çaxa li tiliya xwe nihêrî got gustilîk tê de ye û navê Memê Alan li ser danîne. Wê wextê têgihaşt got nexwin bû, lê belê rastî bû. Di heman demê de Mem jî mîna zînê radibe.
لگستیلا دتلیا خود دنیره و ریوتیاوی یا لگرینا لأویندارا وی زینه دست پیدکه. لسر پشتا بوزی روال لواره اوینا خود گره ریشاش دکه خوجه خزر درد کفه پیشیه و ریا جزیره نیشا دکه تمی و شیرتان لیدکه دبیجی حتا گو تو نگهیجی مالا پسمام زینه نسکنه او سی برانه حسن تاجدین و چکو چه کسی گو قصتاوان بکه دی آلیکاریاوی بکن اوین لزینه گران دبه و جبره دکوه نخوشیه که گران زیده غمگین دبه جلو برگین رشل خود که جارین وی بچیروکاویت حسن خبر دگه بکوی عوان شیورمند میر عزینه میر بوطان میر جی برای زینه چاقا مم دگه جا جزیره بکو بهاتنا مم دحسه ناوی کچا بکو جی زینه کچا خواه دشینه پیشی آمم داگو وی بخاپینه و جیره ببیجه از زینا زیدانم لینکاره مم بخاپینه مم دگه مالا حسن جبر گوزینه بحثا کرمام خواه چکو جمم رکریه گو دزگرتیاوی یا 7 سالانه مم نکاره سدما هاتنا خواه جواره ببیجه لی حسن تی دگه جه گو لپی اوینا خواه هاتیه جبو گو بزانن بیکا کچا کیه شاهیه که لناوا باجیره لدار دخن و دبیجن بلا همی کچ بخم لاخوه ورن شاهیه چاقا زینه دبهیزه گومم هاتیه جارك دن دلوي مينا دريايان رادبه بيلان خوش سري حيا بلنگان داويت دي صادر دو كلان سري هلدا ليوي جاري نمينا بري جهاتنا ممي پادشاه كردان بهيفيه زينه خود خملينه و بري خود ده شاهيه مم زينه لبر پنجره دبينه جكيف و عشقان باور ناكه چكو لپشت مم سكيني بو و تيگهاشت گو مم جدس گردياوي حزدكه پشتی گوزانی مموج بو زینه هاتیه لهمبر براین خواه و سوزاوان دسکنه لی پاشه جبرگو هر سی برا تجاری جسوزین خواه و نگریانه و جبرگو سوزدانه گو خوستکا مم چبه دی پیک بینن لسر وی سوزی چکونه چاردمینه جبو گو گوتنا برای خواه مزن حسن لعرده نخه بیدنگ دمینه و اویک قبول کرد بکو دکوه بن عاقل میر عزین و دبیجه خورتک هاتیه مالا هرسی بسمامین ده لگورگو دخویی دخوازن ویلشونا ده بجیه بکن که فرمانه که بده گو عجم هاتنه لتخوب ولات کردان بجیه بونه و امی درکوین شریوان بکن ازیل پیشیا و بچم سینور و خارنی آماده بکم و جحریج ممرتی خمناف خارنی و بویرنگی امی جی خلاص ببن میر عزین دی جهده اریکر و فرمان دا همی خورتو میر بکفن ریا شری گران لید ریده من بشور خواه بریندار دبه و فتگره جزیره جبو گوزینه ببینه دشکل ها میر عزین چا غازینه دبینه به هفره دکفن ناف گوتن و عشقا اوین داران دما گو بکو مم لناف شروانا نابینه دبیجه میر عزین ام جبو پلانا کشتنا ممو هاتبون ایدی کاری ملور چیه دوی دنگی نگده ام وگرن جزیره گاوا ودگرن دشن کلاها میر عزین من بوان دحسه زینه دخبن کرکی خواه جبو کومیر بزینه نحسه حسن آگر بمالا خودخه عزین بهواری ودچه مم زینه دردخه لی بکو وی دبینه حسن دبیجه عزینه مم زینه بقول خودی دخوازه بکو پلانکی دن داتینه او جی لستکا شطرنجی یادناف برا میر و ممدیه کی یه دن تک بکه دی شرطی وی وره اره کرن بی کوزانه به بیکا او شرط چیه مم دو جاران میر تک دبه بکو دبینه کوزینه لبر پنجره جهه مم دو گهره جاغا گو چاوین من بزینه دکوین جکیفا عاقل جسری وی دفره و لهمبر میر ببن دکوه بگو دبیجه گو شرطی میر تو وری گریدان و وی باویجه زندانه لی تو کس پین زانه
زینا کچا بکود هنارکیتینه و بسری درزی شهره برددیه و تچرخ زینا زیدان. زینجی جبر وندابونا مم نخوش کتیه. زینا کچا بکو دبیجی. میر و باوی من مم خستنه زندانه. هناره دده زینه. زین خودگینه جمم. بروندکانوی حمیز دکه. چاگا گو هناره دخواه مم دمره. جکر با مم زینه جی دده سرشوپاوی و دمره. گوراوان هر دو اوین دارن لتنشتا هفریز دکن وان بن آخ دکن. میر عزین تیدگ هیجا گو نحقیل وان کر فرمانا کشتنا بکو دده. دیاره گو خیال میتولوژیا جیهانا جنو پریان دوی دستانه ده سردستن. خیالین گو نجه و ندمه دناسن. جنیگاش او رامانین باوکالان هاتنه داورواندن. لیسیمو خسلتین جیانا جواکا کردان وکی حوالتی براتی خیرخوازی غیرت و میرخاسی فتنه و خرابی جی بخورتی دهورگلین دستانه ده دخوین. لی هلبت یا هری بر بچاو بباندور اوینه گو بشرط و مرجن هری زحمت و آسی دی بسردکه.